Biyag ti tao. Hello, kagayam na yung bagong oras iti tunggal may sa baro man na napakasalitaan ti mga ganyo dito drama abiyag ti tao dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin Hello Pai, Kada Roselia, Sherry Luakit, Jasmine Rivera, Imelda Velasquez, kan Susan Ronquillo. Katitayin tayong harudandanggan ti episode 420. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Deborah, di mo't ni Mark J nakatakder ijay ayan ti gate. At damat sa bali a babae akadwana. Kunak man no da kayo pa'y laang. Nakiwin na suwasan kanyak. Adan baro a transferi anobya na ita. Anya? Kat, si Kangay, kumusta kan? Okay ka kadilaang? Jak amo no maladingitan ako no saan, Bella. Ay, anyan. First boyfriend mo pa'y mat ni Mark. Mabit lang ha. Ni, Deborah, papanamon ngay. Ni, nagturong iti ayan ti locker ni Mark dito yung classroom. Ni, kasla dembol sana. Anya nga taday jay. Welcome to Jenna Almoite Drama. Oh my God, Bella. Sumaraktan iti sa bali a subjekta. Wen, ngaman niya di imbol sa manipod iti locker ni Mark. Agbukbukol mo't di tabulsam. Di mo narikapan. Ni, relon samot dayta. Akin relo dita. Ni Mark ah. Ala, ang mga no sa pulan na. Ay, awanan bibiyang ko iti dayja a tao. Deborah, anya pa'y lang teraramidom di tangay. Umay kan datalaangan tinabati dito yung classroom. Madaman ti activity ijay gymnasium. Mabit lang. Ni, saan mo't aday tataybag mo? Anyat kalkalkalam dita. Umay kakit din. Iba tamon day taabag. Ta saan mo mo't ako kwa day ta. Umay kan, mapantan. Mabit lang. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka. Mabit lang. Kaya't kung amin nga laan day, Jenny Jay, mabit lang nga. ni, lipstick mo't day ta inalam itibag. Oh my God, Bella. Ang mga numangrugin ta activities tayo. Ha? Ala, anyat mapaspasamak kan ka, Deborah. Kailangat mat arim magsak ka. Kanapin nga inalam ti lipstick kat saan mo mat ako kwa day jay. Basta umaikan. Di mo ikan kano di nakitam. Darasam. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Nana, jak kumakayat nga ipakaamo kada kayo daytoy. Ngam amangan no kumaro ti aramidan ni Deborah. Kat anya pa'y ti mapanunot na nga alaan. Anya ka din ti mapaspasamak kin ni Deborah. Saan mo't asigod akasta? Kasarita yung tulatan ni Deborah, Nana. Bagbagaan nyo, tamadi di aramidan na. Ala balasang ko, kat agyaman na taimbagam day ta kanya. Siyak ka diti pagsarsaritaan nyo, nanang. Bella? Deborah, anak ko. Bella, anya tipulpulong mo ka ni nanang. Deborah, madanaganak ngamin. Kasanuno adda makakita iti aramidam. Ti panagtaktakaw mo. Saan anak ngagtatakaw, Bella? Di kan aglibak. Namin anon anakitak ti inaramid mo. Anak ko, sardengam ti kastangar aramidem. Dakes ti kasta, amangan numatiliwan da ka, kat mabalod ka pa'y. Ay, jak ngarud mo't maawatan ti bagik nanang. Aggagatal ti ima kajak maawatan. Kat jak makaid naging ka ajak maala ti banag akayat ko nga alaan. Anya, Tinasaya at friend, agpakita kayo laangin iti doktor, taamangan no anyamot tanday ta. Doktor? Apay ti doktor? Panagkunak, kasapulam ti ma-check up, Deborah. Nana, ti maisingasing ko, agpakita kayo laangin iti doktor. nay, agtudon lakay. Irikop mo man day tatawatan ni agsapray. Wan, Ay, kahit anyat ko na ti doktor, saan mo't amatagtagarin ni Deborah nga imo nag-itisilid na? Adda sakit ti anak ta.
Ano adda kayat na nga alaen, di na malapdan ti bagi na ang mga ala iti dayta. Kat saan ang makaid na aging gaadi na maala. Jak maawatan bakay. Uray siyak lakay. Italaeng anaamwak nga dagayam kasta sakit. Ngem adu kanu ti makagapo. No apay ang maaddaan ti kasjay akababalin ti may sa tao. Anya, Kat sigon iti naglabasan ti anak ta. Nalabit may sa arason ti panagsina da iti nobyo na. kahit anya nga ruta ramiden ta ita bakay. Nasken amabantayan ni Deborah lakay. Ken liklikan na ti ma-stress. Deborah anak, ayan tay listaan ta itayan. Jak amuno nagatang ta aminen nga awan ijay balay. Manipod sabon, shampoo, kastamot tay pangkusina. Kat na imbulsayo mat itay. Ang mga no natinagan aga po iti kauuksot iti kwarta di ta bulsayo. Aywan nga ta ah. Ang kuyugan naklatang arudan ijay wet section. Tamang kita taman itinabiyag at tilapia. Isu ti request ni tatang mo asidaan kat. Yagi yung arudan na kita na mga emosyon nanang. Tapno saan kaya marigatan? Sapay nagalis ijay. Alaman nga rudan ako. Nay, saan at tilakit kita iti malabsam ah. Tama nga no tila maalalam manditan. Ni nanang mat. Mapantanan ako. Ay, unay mo't dayto yun ayata tumanudo. Di mo lang sarsardangan. Wan nga rod ah. Naimbaglakit din ta nakaawid tayo sakbay nga impig sana manan. Ay, wan nga ro anak ko. Si kantimang luto dito ginatang ta tilapia. Apag isunto inton sumangpot jay amam. Wan nanang. Ne, anya day taagbukbukol di tabulsam Deborah. Kwa. Ay nan, irwar mo man day ta. Ay. Ne, kalaman simot kan lansunays. Nanang. Ginatang mo no. Kwa. Pinidot ko ijay fruit stand. Ay anak ko, nukas jay nga da kayat mo nga alaen. Ibagam kanyak tagatangan ta. Saan akas ta? Numatiliwan ka amangan no idarumda ka. Sanak mo't nga agtaktakaw, nanang. Ngem para kadagiti saan ang makaam mo iti kasta a kondisyon mo. Kas jay lakit diti panunutan da. Tinasayaat, agsubli ka ijay palingke, ingkabayadan dagiti inalam. Kababain samot, nanang. Anya kumangay ti pagbainam. Alakit din, kasta ti aramidam. No tay mailawan ka nga agtakaw, isublim ti inalam. Wano saan, bayadam anak ko. Dandanikan na la daw, Deborah. Apa yan? Ay na, nairanamot namin nga da na sa runumi akaro, iso a traffic. Naimbaglakit din ta nakapag-time inak sakbay nga agalas 8. Isumit lagayam umay kan. Urnusan ta di conference room. Tagpa-meeting ka nun ni Boss Inton madamdama. O sige nga Rod, umuna kay Jayan, tane, at dapat ipapirma ka report ka ni boss. Sapay di na kayatin ti madisturbo no kas nga dan meeting. Sumarunukan to nga rodan. Anya nga tati ibagan ni Boss. Adda ka no good news na kit. Anya ngay nga taday ta good news, Bella. Maamuan tay to no madamdama. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kunak no good news para iti amin. Ngam para mo lagayam kada kayo an naipromote. Dimot ko na ni boss nga at dapat sumaruno. Amangan no maipromote kan tumutan. Kaanon to pa'y ngay? Nagbayag nga inururay ko daytoy. Ngam sa anak mo't gayam akaraman. Agpadalaang mo't ti trabaho ta. Apay ngay asikalaang ti impromote da. Naggiddan tapay asimrak dito'y akumpanya. Bella, saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Tadumteng tumati parakan ka. Saan pa siguro nga itati panawan? Ay, unfair kit di ati ang aramidan da. Ala, husto daytan. Indakit din iji pantry. Aday norder da merienda. Itay pa dagiti kakadwata ijay. Intamot makisango amangan.
Kasla awan ganas ko amanganan. Umay kakit din. Congrats mananggan ka, Devora. Kung akon kat asikati may sa kadagiti may promote, sobrang aminti kinagagat mo kahit. Agyamanak Jacob. Ni, nagmayat mo tanday tamang gada di talamisaan. Sinan po sa ti design na kan kulay pink pie. Kung nga ron, nagbintas. Diyak amon aking kuka dita. Aghirit tayo pa ya. Ado pa ti makan. Sige laang Jacob. Sumaruno ak ngaghirit no madamdama. Deborah? Ni, kunak no nagawid kan Bella. Anya pa lang teraramidam dito opisina. Ururayan ka nga rod. Apay anapan ka pay laang ijay pantry. Adda ka din nalipatam ijay. Daytoy man Ay, kunakun kat. Ay narik na kun itay pay laang aplanong ti mangala iti dayta. Sorry ngamjak malapdan ti bagik, Bella. Ay na, Deborah, di mon ulitan. Narigatan, amangan no adda makakitakan ka. Kat amangan no anya pa'y ti panunutan da. Ay, Ala, kan, agkuyog tan nga agawid. Oh, anyat berbero kam Jacob. Itay ka pa'y adi makaid na dita. Diyak matan makita tayo kitchen anak kasabit dito ayan di tulbag ti motor ko. Sapay intad tinubyak dahi jay. Ha? Amangan no naragrag mo laang. Kinitak aminan. Ngam awan. Ay, sigurado nga apaan naktumananday dyan no makita ng awan tinted na kanya ka kitchen. Aywan, nakitam ka din ni Deborah? Saan man? Ngam amang ano nag-field. Amo matan. Nanayonan ti trabaho na dito opisina manipot idi na i-promote. Diyak nga minan nakita itay. Ay na, sana ulatan ah. Ay na, di mon apalan ti kayem mo. At ang tungot lat ta para ka data. Siyak tupay. Ora diyak ma-i-promote. Maragsakan ako niti trabaho. Ngam siyempre, naragragsak manen no bilang ta ma-i-promote akmat. Ngam amom, adda saan da nga amo dito opisina nga ugali ni Deborah. Ha? Anya day ta? Adda ugali na nga agala iti saan na ako kwa. No adda makita na akursunada na, alaan na. Anya? Nakastaya? Kat amangan no isumanan tinangala iti keychain mo. Anya? Kanjay mag-asinan po sa iti kusina. Innala na dayjay. Di mo pukpukaw amag ni Ma'am Elsa? Wen, ngam di mo ibagbaga nga imbaga ka. Secret na laang. Diyak laim pagarop. At dagam ugali na akasta. Agpinos nata. Addaken kwa na ti keychain asap sa pulam. No makitaken kwa na, picturak, ta ipakitaktukan ka. Ne, atan sa awag mo. Ay, mabiit lang Jacob. Sungbatak ti awag ko. Hello, Nanang. Apay ni mawag kayo? hello Bella. Agbayad ako may ti kuryente ita nga mawan samot imbati mapagbayad. Sa paimbilin ko kan kay tay bigat sakbiarim warka. Nalipatak mo't kan, Nanang. Ala, bayan nyo. Tasyakton ti mapanmang bayad. Tapno di kay rumwaran. Di mo nga lip-lipatan tanay amang ano maputdan tayo ti kuryente. Wen, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Bella, ada simang puta para silmaw, nagsasarunaw, imbati da jay store. Jak pa'y naalat awam mo pagbayad ko. Anya, katno in-cancel ko dagi jayan. Kukwadalatan ah. Nagkuna ngamin nga i-receive na. Adidak man la pinakaamuan. Ay na, di ka kaskastanak ko. Ingkalata bayada nun. Kababain mo kadakwada. Kat, anya pa nga iti pangbayad ko. Kat imbayad kun tay kakaiso na akwartak iti bill tayo iti kuryente. Sapay adayo pa iti pa nagsusweldo. Kaing ka makisarita latan Maawatan da kamot siguro anak ko. Jacob, umay ka ka di. Ha? Apay Bella? Kita am dito oh. Pinitsurak ti wallet ni Deborah. Addakan ko na ti sapsapulam a keychain mo. Ha? Ne? Unngag peso. O anya, mamatikan iti imbagakan ka. Allah. Unngag peso. Ang baybay amon. Diya ko nalain. Ibagak tulatan ni tinobyak. Diya kon sitain. Tamangan no mabainan. Basta di na ko man ulitan.
Ay sus, jak butan makita tay wallet ko. Anya, Oh. nang ikabilam aya. Apay, di mo imbulsa? Saan? Ta nagsiarak namin itay. Iso nga imbatik dito'y drawer ti lamisaan ko. Ay, sus. Mapanmanan ti atap ko no kastilaan. At damot siguro idea mo no asino tinangala. Ha? Ningata Deborah? Diyak ka mo ah. Diyak kayat ti agsao. Tadyak mo't nakita, Jacob. No apay mat ngaming nga awan man lati CCTV dito opisina tayo. Sapay adda amin dagiti IDs kan napapatig a resibo. Pati kwarta adda amin ijayan. Nilakit di Deborah tinangala iti wallet mo, Jacob. Narikat tagpabasol mo ta. No awan pamanaknak bela. Iso nga gulimag kapelaan. Ay no siya, 101% apatsyak ani Deborah tinagtakaw. Napukaw ka no ti wallet ni Jacob, Bella. Wan nga rod, nga may samot lati agtatakaw dito opisina tayo. Ha? Adamok nga agtatakaw dito eh. Ngamjak lang tagtagari. Bella, di ka kumamatag sa iti kasta, Amo ka siyak ti dakdakamatam. Ngam no ti wallet ni Jacob, awan inalalak. Aklunum kit din. Agindi di amo kapailaang Deborah. Ala, awan at talaga. Uray kalkalam ti bag ko. Siyempre, in safety mo na. Inikat mon ijay bag mo. Ang mga no imbasuram pa yan. Di nak kumamot pabasulan, Itijak mo't inaramid, Bella. Amamunak mo't saan? No adala akat makitkitampay. Awan ilibak ko kan ka. Hay, jaka mo. Awan maibagak iti dayta, Deborah. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mga nan, Deborah anak ko. Itay ka pa'y apalpaliiwan. Nakaululi magkamot. Awan ka anas ko ang mga nanang. Apay anak ko, adda ka di parikot mo. Awan, umuna kay latan. Mga anak tulatan no mabisinak. Kita ang mga noag sakit kamot iti kapapanunot mo. Jakmat ngamin kinayat ti kasto yung kasasaad ko. Kayat mo ka di takuyugan kan tumanan iti doktor. Saan na nanang? Kabalak mo talapdan ti bagik. Iso na lang tadyak kaya ti panagsasao ni Bella kanyak. Jakmat inaramit ti pababasol na. Ngaan niya. Napukawan ngamin iti kwarta di may sa katrabahuan mi. Katsak ti pababasulan ni Bella. Anya, ibagam ti agpayso anak ko. Sikatin ang alawon no? Sana siyak nanang. Promise. Sigurado ka? Diyak kayat nga aglibak ka anak ko. Saan nga rod asyak? Awan inalalak nanang. Deborah, papayaban na ka ni boss iji opisina. Ha? Apay ka no, Jacob? Itaman pa'y? Basta mapan ka ni office na. Sige nga, Rod. Unay kamutan, Bella. Apay ngay akas dyan timbagbagam ka ni boss. Awan mo't pamanagnog mo nga maapay asyak ti pabasulam iti pan nakapukaw ti wallet ni Jacob. Taasino kumapay ti sabali ang mangalan no di sika. Di mo't sakit mo ti kasta. Agala iti saan mo ako kwa. Wan, ngamjak inalala ti wallet ni Jacob. Awan amok dita. Tapna ibagakkan ka. Ikarkarigata kalablabanan day ta sakit ko. Ngamin jak kayat ngay turayan nak day ta sakit. Kat nabayagan na jak inaramid ti kasta, Bella. Bella, sing-singer man ang Thailand lady ti abang. Ni, katapusan man gayam itan. Ay, nagbiit ti aldaw. Sapay basit ti masweldok ita. Tanagbali ah. 2 bulan ang ti utang tay ti abang. Makaungot pa yan ni di kinasarita nak di landlady. Ay, ala, takitaag no adda madiskitarak nanang. Kasladyak makita ni Bella. Saan ka di asimrek ita malam, Deborah? Nag-half day mat, Jacob. Apay ka no? Jak man amo. Jak namin kasarsarita manipod impulong nak ni boss nga awam mo't ebidensya na. Ha? Ay, mas dawak mo't iti dadya, Bella. Gayam mo pa'y mo't nga ron. Mas daawak mo't nga ron. Taitalaang mo't anaramid na tikas jay. Panagriknak at addalimod nga apal na ken ka, Deborah.
Iso akas jay. Anda na po kawan, iti kwarta ditoy. Isosiputan nyo ng itiwalit nyo. Ha? Manen? Napukaw ti kwarta ni Jessa. Ngam na ti konti hidden CCTV ngayong kabil ko ditoy. Tanani po data napukawan iti wallet. Nang ikabil akon, iti hidden CCTV. Ha? Nasaya at mo't taddan in kabil da a hidden CCTV. Asino nga tangay dyan nagtakaw? This drama is owned by Jenna Almoy de Drama. Isublim, titinakaw mo awalit ti may saka trabahuam, Bella. Sir, anya tinakaw ngay bagbagayo. Sa anak nagtatakaw. Kahit mo, tay pakitak ti ebidensya ken ka. Antoy, Naglawag si kanayta, Bella. Nalaing ka agpabasol. Ngam si kamot ka ang tagtatakaw. Sir, Ayan ti tinakaw mo. Isublim! ay sige sir. Sorry. Nagipitak lang amin. Ngamjak maisubli ita sir. Agdiskitarak pa iti pagbayad ko. Sige, ikan ka iti pawayway mo agdiskitar. Ikatendak ka din sir. Saan? Tanabayag kamot na nagpay ditoy. Iso nga ikan kapay, iti may sagun daway. Mas tagbalbaliw kan, Bella. Ken, agkid daw ka iti pasensya ka iti tinakawam. Agresign na kon, Deborah. Ni, apay nga ikat saan nakamot nga inikat ni boss? Mabain na kon. Manipod na pasamak ti kasjay. Awanan ti mayat amakisarita kanyak. Ad-aday wanda ko na kanayon. Kat adda ak matakadwam. Adda ka kasaritam nga ure kas jeti naramid mo idi. Sorry, Deborah. Pakawanan na kumaga po iti kasjay nga inaramid ko. Aklunak aga po iti apal ko kan ka ti may sa arason. No apay an aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris kon ti bidot ko. Maala, lipatan mo dayta. Napakawan kan, Bella. Agyamanak, Deborah. Maudi mo tunday ti apa nagtrabaho dito opisina. Tag-resign na kon. Mabainak at talaga. Gapo iti inaramid ko, Deborah. Di mo aramatan na pang takop, ti sabali a tao, amang ilamang iti madi nga aramid mo. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoy de Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.